फुरुप की ख्वाइदगी चाउबा कुमहै गानगाई ngasiदगी हौख्रे टेम्पररी मार्केट सेट सानब होनबदा थेंगनरिबा खुदोंग चादबसी लोइसननब होनबदा मतेंग पांगबियु हाइना मिनिस्टर ओकेंड्रोना मियामदा अपील तौख्रे अमसुंग स्टेट गवर्नमेंट ना फंड सिजनब हाइट्रबदी सेंटर ना सेंटन थादनिंगतब याय हाइना एमएलए जोय किशन ना फोंदोख्रे मयाम खुरुमजरी अदम येंगबिरिबसे इम्पैक्ट न्यूज ने आई पिंकी ओक्रम ना हुजेक पुंजा सिफाउबगी मरोइबा पाउसेंग मियाम द पिजरी जिलियांगरोंग फुरुप की ख्वाइदगी चाउबा कुमहै गानगाई ngasiदगी फुरुप असिना तारिबा लमदम असिगी मफम मफम सिंगदा पांगथोकपा हौख्रे कुमहै असिगी स्टेट की थाकता पांगथोकपा मपुंगोइबा थौरमना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लैबा चंगांगकै खुलदा जिलियांगरोंग यूनियन आसाम नागालैंड अमदी मणिपुर अमसुंग स्टेट लेवल गानगाई सेलिब्रेशन कमिटी ना सिंदुना पांगथोकी हौदोकपगी थौरम अदुदा अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक याखिबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखांगमना गानगाईगी कुमहै असि यावदना मणिपुर की कल्चर मपुंग फारोय हाइना फोंदोखी यूरोप की जर्मनीदा कोइबा चटपा मतमदा फ्रैंकफर्ट चंगलमद्रबदी कोइबा मपुंग फादबगुम इंडियादा लाकपा मतमदा मणिपुर यौरमद्रबदी कोइबा लाकपगी मपुंग फाबा खोंगचत हाइबदु ओइरे हाइबा वाफमसु गैखांगमना थमखी थौरम अदु मैबा चिंगलगा लौबा असेंगबा मैना मैरा चुखतलबा मतुंग गैखांगमना कुमहै असि हौदोकले हाइना लाउथोकी मैरा चुखतुना कुमहै अदु हौदोकलबा मतुंग हो होएंग लाउदुना मियोइबा अमैगी पुंसीदा लौसिंग पिनाबिबा नुंगाई याइफबा पिनाबिबा अमसुंग वाता पादबा ओहनबिबा ईश्वरगी मफमदा थौनखी थौनीजबगी थौरम हेक लोइबगा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना नुंगदुम लंगदुना कुमहै असिगी मनुंग चन्ना पांगथोकदबा साना खोटनबगी थौरम हौदोखी जिलियांगरोंग फुरुप की लौरोक पंथा लोइरकपगी अमसुंग अरीब चही लोइरे अनौब चही लाकले ताकपा कुमहै अदुदा मैतै फुरुप की इमा इबेल सिंगना अथेनपोट कारकतुना नुंगसी चानब उतखी ngasi thauram aduda जिलियांगरोंग फुरुप की तोंगान तोंगानबा जगो इसै सिंगसु उतखी थौरम अदुदा सोशल वेलफेयर एंड कॉर्पोरेशन की मिनिस्टर ए.के. मीराबाई देवी साइकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए टी.एन. हाउकिप हिल एरियाज कमिटी की वाइस चेयरमैन जेट किखोनबौ न्यूमाई लमदम असिदा लैरिबा तोंगान तोंगानबा सिविल सोसाइटी की मिहुतसिंग तोंगान तोंगानबा फुरुप सिंगी अहल लमन इमा इबेल अमसुंग नहा कयाना सरुक याखी ngasi thauram adu haudringai mangoinana deputy chief minister gaikhangam community hall ama amasung maira paibi gi sang amaga sangakhi irang lagi lei sunu lagi tok sunu manipur kum da hongda khaba mi adu thap sunu nak sunu arak pu khuding na manipur se kaw bangamde hanjan langningi manipur pumbagi culture gi pukai da saruk macha amatani haibse akai khangadabani maramadana it is nothing but this Manipuri culture Manipur da leba furup kaya na kunda leita minnari badugumba samadi leba ni mado punamak tasal lakanda Manipur kawbani madana chingmi tami kai punam amatani Manipur imagi bacha ngatani ebse kawfade बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा माइबम कबुई खुलदसु ngasiदगी गानगाई कुमहै नाट की चटनबी अमदी जगोई इसैगा लोइनना पांगथोकपा हौख्रे थौरम असि स्टेट लेवल गानगाई सेलिब्रेशन कमिटी न सिंधुना पांगथोकपनी थौरम अदुदा नंबोल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए एल लोकेन गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की पब्लिक प्रोसिक्यूटर एनजी तेज कुमार अमसुंग सोशल वर्कर एस मनाउतोनसु सरुयाखी थौरम असिदा सोशल वर्कर एस मनाउतो नहाई गानगाई की थौरम असि अतोपा थर्ड पार्टी अमना चरक चहिंग नायहनहली हाइबा वाफम ताबदा नुंगाइतबा फावी मसी थुना वारोइसिन पुरकपना फगनी हाइखी महाकना स्टेट लेवल की थाकता कुमहै असि अनि थोकना पांगथोकपदा नुंगाइतबा फावी हाइखी ngasi जिलियांगरोंग फुरुप की लौरोक मतुंगी कुमहै गानगाई चिंगमैरोंग रोंगमै विलेज तसु पांगथोखरे हाउस ऑफ फोर्स फेस्टिवल हाइबदी ngai kai haudoqpagi thauramda furup mase nungsi chanana leiminaba amadi atopa furup khudingmaknasu kumai asida saru yanaba wangkai assembly constituency MLA Y Irabot na chief guest ki warol pireduna phongdokhi
Ziliangrong Furup ki Maru Oina Kabui Singi Kumhai Chokan Gan Ngai ki Thauram Sangai Purau Kabui Khuldasu Ngasidagi Pangthokpa Hokre Laurok Tha Hek Loibaga Pangthokpa Kabui Singi Oiba Khwaidagi Chauba Kumhai Adu Patsoi Assembly Constituency gi Hanagi MLA Sapam Kebana Hokdoktuna Miyamda Yaifa Paujel Piki Numit mangani chupna pangthokadaba kumai asigi ngasi hawdokpa numita yelhaungaidagi lairaklaba kabui singi oiba sana khotnaba amadi lining laisolgi thoram kayasu pangthokhi khulgi khulakpa manglem kamainasu miyamda yaifa paujel piki loinana sangai puro development committee gi vice chairman kamai vitona kumhai asina lakpada Manipur da lairiba furup singi marakta nungsi chanaba purakpa oirasanu haina yaifa paujel piki kumhai asi thangmaiban assembly constituency gi manung chana laiba namthalong khuldasu pangthoki assembly constituency asi ge MLA khumukcham joy kisanna saru yakhibaga loinana ana ayek yaudaba nungai yaifa bachahi oinana ba lining laison tawduna khunja singa hoilauminakhi Hingiba mayam sina nomu kholuraga sahigi laurok pura akan sida lesa pakang mayam halaman pulap pullaga harau kumai phongdoi gangai sina koi amatani habe wakalonda ojerasunu haidana mayam dasu appeal tawjari gan ngaina lakpada Manipur da tongan bada jaga da tariba kabui isilina punimakta aina afaba chawkhatpa yaifa mangol pijari Manipur da tariba furup khudingmaksu amaga nuksinaduna shanti leina manglam chatta nungaitaba thodok kya do kauthokuna afaba ama lakpo oisinu Thangal Kaithel da temporary market set sabaga mari lenana thokhaningda ba hingsa gi thodok sing thoglakpa yai haibagi chingnaba laibadagi Imphal West ki Khuyathong Khwairamban Bazar pumba sinbathungna amadi Nagampa lambi gi Khuyathong dagi Maharani thong fauba ngasi numidang pung 6 dagi hauraga mathangi notice thokri fauba CRPC gi section gi makhada athingba thamle haina Imphal West ki district magistrate Ningthaujam Geoffrey na thadorok pacherol amana khangalakli Yumdagi mapan thok danaba amadi yumgi mapan da punbi danaba cherol asina makha tarakli Temporary market set sabagi matang da MLA Joy Kishan yauna miyam marakta bhap tanadaba kaya thoklibasi laibak thibani haina Manipur government ki wangangloi Moirangthem Okendro na phongdokre New Secretariat ta leiba mahaki office chamber da ngasi paumi singa unabada Okendro na haikibada yuhar habana kaya yamna amanga ta thokhan khrabage haina government asina kupna access tawduna lakpani adubu yuhar habana sokhalaba kaithel anigi potfam fambi ima singna athubada kaithel sembinaba taksilakpadagi immediate relief measure ama oina thangal kaithel da temporary set ama sanana bohotna khibani Hauzik lairiba temporary market set asida ima singi temporary set ama sananaba haina khibalai adubu mafam asida famliba ima ibel singna yaningda bagi wafam su laiki hauzik pungna stall lisinga maga chamapan lom mathau tabagi manungda purana bazar gi mathakta stall chaunga hauzik lairiba temporary market ta stall lising ama amadi thangal road ta stall chaunga sananaba government na thaurang tawbani Government na laurakliba khongthang asi lanai gi nate temporary oiba measure ni masida miyam na mateng pangbiu haina Minister Oken na appeal tawrakli Government na laukhachariba step sing seisa koi mateng pangbiu aduga honorable MLA singsu pangbiu thangmai bane sige MLA da nate lebiriba topa punamakta soi koi pangbiu aduga sigi matangda consensus gi taamde tai haibasidi sidi yamna emergency na lakhibanina miyamna khangbire handaki earthquake tudi yamna sathiba amukta khoisu khoigi life span khoigi matam sidamta ugidriba mongda tawi laibak thiraba nomagi chara tanjaba imabel singdugi yengaga tawgibani aduna handana khoida cooperation pibi pham thoi haibo pham singa se Manipur sarkar gi maigeida thamjabani Thangmaiban Assembly Constituency ki Booth Committee Hizam Dewan Laikai Amadi Khomdram Selungba Laikai Anina Handaki election da Mai Paglaklaba Thangmaiban Assembly Constituency ki MLA KH Joy Kishan Okpagi Thauram Amangasi Thangmaiban da Leiba Ima Nongalai Masanglenda Pangthokre
थौरम अदुदा MLA KH जोयकिशनना लेबाक की चौखटनबा वाफम फोंदोरकपदा पार्टी की वाफम थीदना ओपोजिशन की MLA अमना nganglakpani हाइबगी महुत्ता लेजिस्लेचर अमना nganglakpani हाइना लौबना ख्वाइदगी अचुंबा वाखलोन ओइगनी हाइना गवर्नमेंट की पुनिंग चिंगसिनखी हौजिक थोकलिबा कैथेलगी इरांग असि नाकल अनिमकना संताइनदुना इमा इबेल सिंगिसु काइदनबा सिनबिनबा जोयकिशनना पालिबा गवर्नमेंट असिदा अपील तौखी ब्रजार की इमा इबेल नसु पांबा अदुगा लेबा मियाम नसु पांबा मफम अमदा साबदा गवर्नमेंट सिना अथिंग लेब्रा अखोई की ऑल असेंबली लेरिबा जगह सी बाजार की इमा इबोल सिंगना मसी जगह से प्रपोज तौएना आई ताजरे मसीदा साब मतमदा आई सामक MLA मोइना अदुगा थामोइबंगी प्रजान येकदब लेती तकदुना थामोइबन मियाम मणिपुर मियामना बाजार की इमा कैथेल संसानु हाइबे लेती तबुदबु मियाम ने याबो मफमदा सासेना मदुइ वाफमदुनि थमजरीसे थंगाल कैथेल की लंबीदा टेम्पररी मार्केट सानना होनरिबा स्टेट गवर्नमेंट की खोंथांग अंगाउब खोंथांगनी इमा कैथेल अहुम साबदा लौखिबा सेन्याम अदु पेंददना अमुकसु टेम्पररी मार्केट साबदा अचौबा सेन्याम लौननबा होनबनी हाइना सलाइ अपुनबा नुपी लमजिंगलुप सिंजमई चिंगा मखाना थादोरकपा चेरोल अमदा खंगलकली थंगाल कैथेल की मयाइदा टेम्पररी मार्केट साबा यारोय हाइना हौरकलिबा मियाम की इहौ असि करिगेदमक्तनो हाइबदु गवर्नमेंट ना खंथबा चुमी मसीदा राजनीति की अखुबा मियंग पुसिलकपा चुमलोय MLA जोयकिशन लौरकलिबा फिरेब अमदी चंगसिनगदौरिबा खोंथांगदा सलाइना मपुंग फाना सगुतकनी हाइनसु फोंदोरकली सेंटर दगी थादरकपा सेंथंग कया स्टेट गवर्नमेंट ना सेरानना सिजिनबासिना सेंटर ना सेंथंग थादनिंगतबा याय हाइना थांगमेबन असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी के MLA KH जोयकिशन फोंदोखरे ngasi MLA खुमकचम जोयकिशन माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट चीफ इंजीनियर अमदी तोंगान तोंगानबा मरी लेनबा ऑफिशियल सिंग यावना हौजिक चथरिबा सेकमाई डाम साबगी थबक हकथेंगनना चतुना यंगसिनखी निंगसिंग बयाबदी सेकमाई डाम असि हौकिबा चही इंग्लिशिंग अनिगा सुबना तरा हुमदोइदा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल गे सेंथंग मखादा माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट ना साबा हौखी अमसुंग डाम असि संगाद्रिंगैदा हौकिबा इंग्लिशिंग अनिगा सुबना तरा मंगागी जुलाई थादा थोकिबा चाउदा अतेक अकाई नंखिबनी लोइनना हौखिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की निंगथम मिफमदा MLA खुमुकचम जोयकिसनना हंगबा वाहंगी पाउखुमदा माइनर इरिगेशन की फमसु पुरीबा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना दाम असि अमुक हन्ना साबा हौननबा कॉन्ट्रैक्टर दा खंगनख्रे हाइना फोंदोखिबनी इथै लौखोंग फहंदुना लबुक्ता इसिंग मरांग काइना फंगननबा अमदी सेकमाइगी अकोइबदा लैबा खुंजासिंगदा थकननबा इसिंग पिनबगी पांदमदा पाइखलकलिबा दाम साबगी थबक येंगसिनखिबा अदुदा ngasisu असोइबा खरा थेंगनरकपगा लोइनना MLA जोयकिशनना असोइबसिंग अदु सेमदोकनबा खंगलमखि लोइनना डिपार्टमेंट की माइकैदगिसु असोइबसिंग सेमदोकनी हाइबा थाजबा पिरखि तौरमीबा अखोइना होजिक लाखपसिदैदा असोइबा खरा थेंगनरिबसिजु इंजीनियर सिंगना लोइनमो सेमदोकनी एश्योर पीरे केनेल चलेबा वाल सारिसिंगदा लेरिबा डिफेक्ट ओरिबा पोचिंगसिसु रिकंस्ट्रक्ट अमजु रेक्टिफाई तौनबा ठेकादार सिंगसुदा थु मतमदा चीरनी मदुई कॉपी दो इंगोंदा हंगचितबो मुंदो यहोलअनीना डिपार्टमेंट एश्योरेंस पीरे लेरिबा गवर्नमेंट सेंटर फंड थादरक्ते हे लाउ करी मरम की थादरक्ट्रीनो हाइबदो खंगबम थोई सुगुम्बा अरानबा मयाम तौबा सेंटर दगी थादरको पैसा मयाम से सरान तुरान सिननबा पुलप पुलप हुरान थोपा सुगुम्बा मयाम सिना सेंटर न फंड थादरनिंगक्तबनी क्वालिटी फजना कंट्रोल तौरगा मागी स्पेसिफिकेशन सुननबा कोइन ठिकादार इंस्ट्रक्शन पीरे सोइदन मखिजु मकोइन तौगनी हाइबगी एश्योरेंस अमसु पीरे तौरमी गवर्नमेंट मतम कुइना सेंबीद्रबा नहारो पांगोंग मखोंग लाई तंबी पाट की लंबी ngasi सोशल वर्कर नहाकपम इंद्रजित का लोइनना लेकाय मियाम न सेंबा हौख्रे खेत्रिगांव असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की मनुंग चना लेबा लंबी असि मतम कुइनगी ममांगदगी फिबम सोकना लेरकपगा लोइनना नोंजु था लाकपदा मफम अदुकी मियामना खुदोंग चादबा कया मायोकनदुना लाकली एकर लिसिंग अमरोम हेनबगी लौफम कया लेरिबा मफम असिदा इसिंग इचाउ लाकपा मतमदा लौ कया मांगलगदरा हाइना मफम अदुकी मियामना मिपाइनबदगी थंबालखोंग साबल लेकाइदा लेबा सोशल वर्कर नहाकपम इंद्रजित की मतेंगा लोइनना मियामना सेमजनबा हौखिबनी लौफम एकर लिसिंग अमा हेनबगी मथक्ता लेरिबसी सिबे यावगी कंडीशन चई गुदिंगी मायोक नै सेरोय लमा इकोलॉजिकल पार्क अनामजु लै
मसी येंग लाक्पा मियोइसिंगदसु लंबीसी चथोक चसिनदे यामना खुदोंग चादबा हाइगे तारे मधुजु थोकपदगी सुमाइन तौदना कोई लेकाई खुसमनरगा कोई सिरी नाकपंगी इंद्रजित मयामजिना तौरगा सुमाइना लंबीसी सेमजनजबनी नुमित मरीनी चुपना चथरकपा कोरियन यूथ ऑर्गेनाइजेशन KYO की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन अमदी ऑर्गेनाइजेशन असिकी निफुतरुक सुबा जनरल कॉन्फ्रेंस ngasi mapung fana loisinkhre apikpa furup oirabasu koireng furupna manipur gi ching amadi tamgi langdai oiri haina deputy chief minister ga khangam ngasi KYO gi golden jubilee thoram loisinbaga mari leinena fongdokre सेनापति डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना लैबा लोंगा कोइरिंग विलेज ता पांगथोकिबा थौरमदुदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के खांगमना हाइकिबदा स्टेट गवर्नमेंट असिना चिंगतम फुरुप अचौबा अपिकपा जात बिजात अमदी लोन गे ओइबा खेतनाबा थमदना चप मानना येंगली ngasi थौरमदुदा IFCD मिनिस्टर ngamthang haukip saikot ki MLA TN haukip Sadar Hills ADC ki member L Johnny Gangmai yauna mioi kayana saruk yaki ngasi thoram adu ki saruk oina golden jubilee thoram ga mari leinana pangthokiba competition kayada makok mathang tarakhiba singda mana mathum yenthoki kweng sinau singse mafam kudi mutta chinga tamga taina mafamda langdai ona loi kundai masi ki significance ya leiran lang hai sinabu phi chaurba yedo lang la duna ko tik da duna pho la तायरगा अचौबा फी ओंदगुमना मरबदना मागे फुरु पिक शो पिकी मथौ चाम लेबा मागे मथौ से क्वाइदि संगदा यादबा मरुई मथौ भक्तनी मदु लंगाय न ताइसन लगांदा लेबा जिउबा यूनाइटेड मणिपुर अबत नाइबा दुबा मणिपुर पुनु सत्तम मणिपुर Assam da Manipuri Saireng Haiba Hiram Asida ngasi nongmagi oiba literary forum ama DM College campus da leiba Dev Literature Center da pangthokre Literary forum adu Sahitya Academy amadi All Manipuri Teachers Association anina khusamna tuna sinbani Barak Valley amadi Brahmaputra Valley da Manipuri Saireng gi fibam gi matangda Silchar University ki scholar ahumna wangangki Forum aduda tongan ba scholar sing Sahitya Academy amadi All Manipuri Teachers Association ki member kayana saruk yaki Manipuri loan bu hena chakot hanabagi pandamda ngasi ki literary forum asi sinkhibani haina Manipuri Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi ki convener SB Harina Impact News ta phongdorake Assam di Barak Valley amajung Brahmaputra Valley ani jira khundaleta nuliba maitei makoini iba saitegi maruena saireng sing asi yamna kumna particularly nainaraga aikoina kadai pawa makoi saitegi thaksi yobage leibage makoi saite asina Manipuri saite bu khori rol bu chakotpada kayamna mating pangbage haiba wafam asi khangna nabagi damakta aikoina nomugi oiba suma khanani nabisi tawbani Wilderness Adventures Manipur gi ahanba Foundation Day gi thoram ngasi Classic Hotel Imphal da pangthokre atangba amadi manung hanjinna leiba mafam singda changduna mafam adubu miyam da khanghanbana khanghanana ba pandam oiriba team asina Manipur dagi kilometer lising amaga chanirom chatlaga leiba Mizoram gi Moifang phawba yorure makoi gi ahanba trip na Barak Valley da oiki amadi mafam aduda fishing trekking amadi rafting na chingba kaya chathaki Wilderness Adventures Manipurna manung hanjina leiba mafam singda changba ngamliba sina mafam aduda leiriba mi singi awat pasing khangba ngambata natana chingmi tami anibu hena naksina hanba ngamgani haina thoram aduda saru yakiba haingang Assembly constituency ki MLA N Birena Fongdoki and you will make the people's closer between the say hill and the plains. I at the ministry expect of it. Yam Pazana Togodabu and the Musapramatam with discipline. Discipline is everywhere, it is very much important. Discipline, it maintains the society, it maintains the family, it maintains the friendship. It depends on everything is on discipline. Discipline,
Nagaland amadi Ukhrul gi manung hanjinba mafam singdasu changlure haina Wilderness Adventures Manipur gi President Arambam Angambana phongdoki loinana mamang chahi gi ichawdasu makhoi gi team na wangu da relief camp hangduna ichawna sokalaba khunja singda mateng pangki haina su phongdoki Coming March Bangalore gi Adventures Unlimited and the company like moi gi ga karo types or ga koi hold notice to rama tawduri about 15 days drive starting from Guwahati de Shillong de Jawai Silchar Aizol Jiribam Imphal Kohima Dimapur Kolaghat Pasighat ati them Lord Lakhimpur thogdara Tezpur then back to Guwahati again sina koi aham boy ni di mapang koi kano torga tawuse so likewise koi Manipuri lai myam jokoi na tam taw promote on bhai tar January ki tang mari te thokiba yuwa habagi thokdok matung tengbang pibagi thabak makha chatharakpa oina Manipur Earthquake Relief Campaign Inglisiniga supna tara taruki manung channa ngasi Rims Hospital da laikanariba asok apan nanglaba singda blanket yenthokre Social Organization for Universal Livelihood Seoul Manipur na sinduna tengbang pibagi thabak adu chathakibani Seoul Manipur gi President Rakesh Tokpam na luchingduna Rims da lariba asok pasingda tengbang polam sing adu khusinakibani Amaromda Tera Kaithel da laiba Children Home da su ngasi Seoul Manipur na blanket nifuga manga tengbang piki Akaknaba paw amagi matungina tha asigi tang kunga mathoida mapan suba sector Assam Rifles ki ani suba Assam Rifles amadi Thobal Police Commando gi apunba khutpu amana khongjomda chatok chasin toriba gari sing check tawbada Pripak Pro gi cadre ni haiba miyoi ama fari hairi Faraba miyoi edudi Patsoi Part 1 dagi Kaisam Pravin alias Sagar alias Mangang Chehi Kuntraga Mapan apokpa Kaisam Achau Maitaini Mangondagi magazine yauriba 9mm gi pistol amaga kapayariba 9mm gi maru taruksu fagat pangamki mahak fagat laba khulaiga konana Thobal Police Station da khusinakre aina IGAR South ki cherol amana khangalakli Miyam gi luching purel chingsubam akabana laikhidabagi mapan suba kumon thorom ngasi milal amadi Manipur National Front sinduna wakhalai machingda laiba chingsubam akabagi memorial site ta pangthokre ngasi ayuk pangthokiba thorom aduda Manipur gi tongan ba mafamdagi lakpa miyoi singna laikhidrabagi mafamda hailai kattuna ikai khumnaba utki tungda Imphal gi BT Road ta laiba Rupmahal Theater da su thorom ama pangthoki thorom aduda maitai mayek pu kanana ba hotnabada achouba thodang laukhiba miyoi taraga mathoi da su manamathum yenthoki loinana Rupmahal Theater gi artist singna lambel asi gi aroibada haiba drama amasu utki politician mo objective maki da loina concentrate lor lai adu ni Manipur mase loina Manipur kai Manipur kaya to e Samsang pura Manipur ma Ukhrul Manipur ma Imphal Manipur ma sana Manipur kaya to ke mo ma pa to ko to maran ni ke mase politician ai khoida politician ai khoi politics tori ba ai khoida apun bagi oi wa khalon mang kharaga leiha ki oi wa khalon mang kharaga lakte ko Arunachal Pradesh government na sinduna lakliba February ki tang tara tarete ki kun fauba film North East 2016 haina mingthonba chahi amada anirak pangthokadaba feature short amadi documentary ki film festival ama Itanagar da pangthokadauri English aniga supna tara humdoi gi January gi tang ama ki matungda namba Manipur gi film ama khakna Kairas Kuro hairiba category asida aduga filmmaker amagi ahanba film oina Manipur dagi film anina festival asida saruk yaba yagani festival asida Manipur gi oina nominate taunabagi damak saruk yaningba Manipur gi filmmaker singna masagi film adu lakliba January gi tang kunga manga faubada konung mamangda laiba MSFDS gi office ta pisinba yagani haina society asigi cherol amana khangalakli Yairipok Ningthaunai Chingya Laikai dagi chahi tarani thoi khakta ngairibi Miss Rihanna Makak ki thamoi layeng-bada mateng oinanaba Manipur Heart Foundation na lupa lising taragi senfam ngasi khusinakre Manipur Heart Foundation ki President Dr. L. Shyam Kishore na lairabagi pankai makhada laiba thamoiga mari leinana nabasingda foundation asina mateng pangani haina phongdokre Khudong chaba asi longning basingna Rims Road ta laiba Sky Hospital gi Manipur Heart Foundation ki President ki office ta document sing pisalak payagani haire
लाखलिबा जनवरी की तांग कुनगा तरुकता इंडिया की होमफुगा तरुक सुबा रिपब्लिक डे मणिपुर दा पांगथोकपा यारोय हाइना NRFM ना चेरोल अमदा खंगलकली इंडियन सिंगना मपुंग फाबा सिटीजन ओइखिबा नुमित असिबु इंडियन सिंगना लान चथरिबा मणिपुर दा अथिंगबा थमलोइदबकी मरम लेते रिपब्लिक डे नुमित असिदा मणिपुर दा पुंग कुनमरी की अथिंगबा NRFM ना थमली मई इसिंग अना लायेंग लाइनिंग लाइशोन मीडिया नतना चथोक चिसिन तौबिगनु खुदोंग थिबा अमा हेक्ता मायोकनबा याय हाइना NRFM की चेरोल अमना मखातारी लाकदौरिबा रिपब्लिक डे की मांगोइनना पामदबा थौदोक थोक्तनबा चेक्सिन थौरांग लौखटपा ओइना ngasisu इम्फाल वेस्ट की वाहेंगबम लेकाइदा इम्फाल वेस्ट की पुलिस टीम अमना कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चथखरे थीबो हुंबा की थबक अदु इम्फाल वेस्ट के एडिशनल SP बिक्रमजित की सुपरविजन मखादा चथखिबनी अमदी कमांडो OC P संजोय बाजार यूनिट की कमांडो इंस्पेक्टर थंगम पाव अमदी अतई ऑफिसर कयासु सरू याखी वाहेंगबम लेकाइ की कम्युनिटी हॉलदा मियाम अदु वेरिफिकेशन चथखरबा मतुंगदा सक्ताक चे यावदबा मियोय मंगा मखाताबा वेरिफिकेशन की दमक पुखतखी इम्फाल ईस्ट के बामोन लेकाई नहाबम दसु एडिशनल SP ऑपरेशन इम्फाल ईस्ट W सिंहजित की सुपरविजन मखादा कमांडो OC इम्फाल ईस्ट P अचौबना लुचिंगबा टीम अमना थीबो हुंबा की थबक चथखरे चिंगनबा मियोय अनिबु वेरिफिकेशन की दमक पुखतखरे अमरोमदा लाखलिबा जनवरी की तांग कुनगा तरुक इंडिया की रिपब्लिक डे की नुमित असिगी अयुक पुंग मंगा दगी नुमिदांग वाइरम पुंग मंगा फाउबा मणिपुर याउना अवांग नोंगपोक की स्टेट सिंगदा KCP पोइरै मैतै लुपना बॉयकॉट तौरे अमदी जनरल स्ट्राइक लाउथोकले हाइना लुप असिगी पब्लिसिटी सेक्रेटरी मालेमगानबा मैतैना थादोरकपा चेरोल अमना खंगलकली लोइनना बॉयकॉट तौबा सिदा कंगलै मियाम अमदी अवांग नोंगपोक की मियामना सरुक यामिनसी हाइनसु फोंदोरकली हौजिक ngasi nongmagi sanabagi pauda खुमल लंपाक मेन स्टेडियम चथरीबा AIFF अंडर 15 यूथ लीग की ngasi सानखिबा मैच सिंगदा नेरोका FC अमदी आइजोल FC मिजोराम अनि माई पाक्रे ngasi सानखिबा टूर्नामेंट असि की मंगा सुपर लीगता युंबु ओइरिबा नेरोका FC संगाकपम की सानरोय P प्रियासनना मैच की कुंट्रा तरुक यांखै मापन मरफुगनिपान अमदी मरफुतरा सुबह मिनट सिंगदा चनखिबा पांजल मरी अदुना गैंगटॉक हिमालयन स्पोर्टिंग क्लब सिक्किमबु पांजल मरी सुइनोदा माइथिबा पीखिबनी चथरकलिबा टूर्नामेंट असि की तरुक सुबह अमदी अरोइबा लीग मैच अदुदना आइजोल FC मिजोरामना NRL SPT फुटबॉल एकाडमी असमबु पांजल मरी सुइनोदा माइथिबा बीबंगमखिबनी नेरोका FC संगाकपम अमदी आइजोल FC मिजोराम अनि AIFF अंडर 15 यूथ लीग की अनि सुबह राउंड चंगबंगमख्रे ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना थासी की तरानिपान दगी चथरकलिबा टूर्नामेंट असिदा टीम मरीना सरुक याखी अनिसुबा स्टेट लेवल KSYC 4 men aside open super soccer tournament KSYC हियांगथांग SNC संगाई पुरौ A2 पासोय SLC B कैसामथोंग होदाम लाइरक अमदी SWC हियांगथांग माई पाखरे कमख्या सोशल यूथ क्लब हियांगथांग की सानबुंगदा क्लब असिना सिंधुना ngasi सानखिबा टूर्नामेंट असिगी अहानबा लीगता KSYC हियांगथांगना SRDC लंगथबालबु पांजिल अनि अमदा माइथिबा पीखिबगा लोइनना अनि सुबा लीगतना SNC संगाई पुरौना SLC A कैसामथोंग होदाम लैरकपु यामना लाक्चना पांजिल तरेत सुइनोदा माइथिबा पीबंगमखिबनी चथरकलिबा टूर्नामेंट असिगी अहुम सुबा लीगता A2 पातसोइना SAFC वांगोइबु पांजिल अमा सुइनोदा अदुगा मरी सुबा लीगतना SLC B कैसामथोंग होदाम लैरकना LIFC लंगथबाल कुंजबु पांजिल तरुक अनिदा माइथिबा पीबंगमखिबगा लोइनना मंगा सुबा लीगता SWC हियांगथांगना SIFA हियांगलंबु पांजिल अहुम सुइनोदा माइथिबा पीखिबनी टीम कुनगा मंगाना सरुक यादुना थासिगी तांग तरा तरेतकी चथरकलिबा टूर्नामेंट असिगी हयेंग मखाताबा लीग मैच मरी सानरगनी अनिसुबा नीलेश वाहेंगबम स्टेट लेवल ओपन फुटसाल फुटबॉल टूर्नामेंट ngasiदगी हौख्रे नीलेश वाहेंगबा मेमोरियल ट्रस्ट अमदी उषा भवन क्लब अनिना खुसमनदुना क्लब असिगी सगोलबन सयांग पुखरी मपालदा लैबा सानबुंग असिदा ngasiदगी हौकिबा टूर्नामेंट असिगी अहानबा लीग मैच अमदा RFC खमनाम लैरकना SKLFC ख्वाई निंगथौ लैरक सयांगबु पांजिल मंगा अहुमदा माइथिबा पीखी
फुटबॉल टीम कुनगनिथोइना सरुक यादुना ngasiदagi haukiba tournament asigi haudokpagi thoramadуда Sagolban Assembly constituency gi MLA RK Imo Oinam Assembly constituency gi MLA Dr I Bohanbi amadi lamdam adugi masana asibu pamjaba masaknaiba mioi kayana thoramadуда saruk yake tournament asigi hayeng makha tabalik match mari sanaragani All India Football Federation Sinduna Urisha ki Katak Chathariba Sub Juniors Girls National Football Championship ki league match amada Manipurna Delhi bu Panjal ahum amada maithiba bibangam kre hairi match asida mai pakraba Manipur ki Panjal sing adu O Lamnganbi TS Kritina amadi N Priyanka hairiba nupi macha ahum asina match ki taret kuntra amadi humbudra ka nipan suba minute singda Panjal amamam chanba ngamkhibani haina amfagi General Secretary na thadorakpa cherol amana khangalakli Manga suba mangsa tabam iboyaima amadi arambam punyabati memorial amasung kuntra suba state level JB championship ngasi loisinkhre misi call unit khurai konsam laikaina championship asida punna goal taragani thoi silver nipan amadi bronze medal ahum fangduna team champion oikhibaga loinana mihuls unit khongman okram chuthekna goal tarama thoi amadi silver medal manga fangduna runners up tabangam khibani masta kaisampat Kangabam Laikai EEA Yangang Pokpi Amadi Matam Khurai Lamlong Hairiba unit sing asina ahum suba mari suba amasung manga suba position taki Thongju Assembly constituency ki MLA TS Biswajit Amadi Youth Affairs and Sports ki Director W Bhaktaraj MCS Kaloinana All Manipur Chaibi Association ki masak naiba mioi kaya galoinana ngasi championship asi loisin kibagi thoram aduda saruk yaki Association asina sintuna Khuman Lampak Auditorium da chatharakliba championship asida tongan ba unit tarani thoidagi nupa macha amadi nupi macha chaibi sanaroi chamaga yankhaina saru yakhe Arobada bulletin asigi headlines amuka hana miyam da thamjage Nat ki chanabi amadi harau tayambaga loinana Ziliang rong furup ki khwaidagi chawba kumhai gan ngai ngasidagi haudokre Temporary market set sana bahona bada thengnari ba khudong chada ba si loisana bahona bada mateng pangbiu haina minister Okendrona miyam da appeal tawkre Amasung state government ta fund season aba Hyderabad center na senthang thada ningakta ba yai haina MLA Joy Kishan na phongdokre